Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Саған саяхат ұнай ма?» Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Тебе нравится путешествие?» Жалғауларды қайталау. Повторим личные окончания. Мен саяхатқа барамын. Сен саяхатқа барасың. Ол саяхатқа барады. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай, повторяй, читай. Демалыста отбасымен саяхатқа шығамын. На выходные мы с семьей пойдем путешествовать. Тауға велосипедпен барамын. В горы поеду на велосипеде. Тауда әкеммен доп ойнаймын. В горах я с отцом буду играть в мяч. Аннамен бадминтон ойнаймын. А с мамой буду играть в бадминтон. Анам гүл тереді. Мама будет собирать цветы. Тауда жақсы демаламыз. В горах мы хорошо отдохнем. Айтылым. Устная работа. Бірінші тапсырма. Суретті пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Первое задание. По рисункам нужно ответить на вопросы. Сұрақтар, вопросы. Бірінші суретте не бар, не жоқ? Что есть на первом рисунке, а чего нет? Екінші суретте не бар, не жоқ. А на втором рисунке чего нет и что есть? Жазылым, письменная работа. Екінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Второе задание. Вместо картинки нужно поставить правильные слова. Например, мысалы, мен демалыста тауға шығамын. Я на выходные пойду в горы. Мен тауға велосипедпен барамын. Я в горы поеду на велосипеде. Тауда әкеммен доп ойнаймын. В горах мы с отцом будем играть в мяч. Анам гүл тереді. Мама будет собирать цветы. Тілдесім. Үшінші тапсырма. Сызба бойынша диалог құрыңдар. Третье задание. По схеме нужно составить диалог. Сен демалыста бассейнге барасың ба? Ты на выходные пойдешь в бассейн. Сен демалыста тауға барасың ба? Ты на выходные пойдешь в горы. Сен демалыста киноға барасың ба? Ты на выходные пойдешь в кино. И так далее. Мен демалыста, например, то есть я на выходные пойду в бассейн. Мен демалыста тауға барамын. Я на выходные пойду в горы. Мен демалыста киноға барамын. То есть я на выходные пойду в кино. Есте сақта, запомните. Отбасымен саяхатқа шығамын. Со своей семьей пойдем путешествовать. Демалыста велосипед тебемін. На выходные я буду кататься на велосипеде. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.